Kinong mi khmat kanong po constituency ki bakanthop yuba mineral bonds MLA budba balajit rani MDC mentakasngi kilahiar ski katukan inteli kisnong ki badan kathan amjong kathan ki badan khaput berka asam lingba kathan sunapur kata nak bentaban lek ben plie ki skim penroy sekite kisnong khaput yakini kam penroy layo on pentri kam dakawai ke skim khapun ke badai ki interstate border area development program berkumcu uru nak skim SRWP Lingma jawati ke sengi kita kinomi khmat kanong po kilayo ban pli pajba ya kawi kelinti ya kejan berkumju ru ban sam ke wok ordar ban shna pen bhai kamadan hasnong khongwing hadin kata kila lech kasnong ampriling ban pli ke ying dorbar bat sam wok ordar ban shna ke sem up kali khatba hasnong amjong ban shna ke ying thanjan hakate ru ke sengi UMDC nong po lingbak skim MDC ulayo paniarap ban shna pen bhai ke ying dorbar hasnong amjong habai de bi skim pen roy hakite kisnong khaput ba mineral bonds ulong baling ba jing tresh tom jungu kinsadan hadu kuma arflight league nong khaput ki masayo jing mentoy nakatika skim khaput la kular ya fi antum por de berde ai pin ni da on tok ma ni suki pien cha do jo to ma jam do ski gwan ora ai go ordar ga do pi ni open IT yang tu jing na ko ta ki lok ko me to de kita wa ba legit IT ga tu ka ordar ko de extend ni bat ko basuk tenat kalong ba ya ke Interstate Border Area Development Program kadi gitu ga border scheme ga ongki ka ba kentup ru ya gesnong umjong ka ba philayo bat pinang yo ru tu nang ding sedang nang du ternya ba duit tu sai bu cerong nang bu lagi udah lo nang bu nang ni sekmat ke nang wan ka tu ditang ding sedang la san post nem la chen e ba yo jen lai ba yo border ka tu yo amana Nah, ajar kat, radu ajar kat kendai nilai kun ni gani, bakat kini kicnong, ken pina du dah bangat nopo tu si du cukoi guna umjong kongwing ampriling dendral markang poi pia kulia poi pia pisamuru rong sahep kuswai rong telu rong beta injal bi, kini di kicnong ki bangat hapo, ka, nopo orang si kiba sebab Kiba sebab harut dia maksud ke apa andit bermain nang belkuri nang merang nang jalan tanang bun gitu cina. Harga la penrung ke sorkar kala itu bakini di cina. Dia benjuk jeung mentoy, la amde footpath, la amde gaskur, la amde jinter bar, la amde umpam di kana. Balani hikmat ka bumut ba suki jai bat harga pace ka banengkong ka bukan thup ya ke cina ka jompi ni bro la jo ban ai. Nah, ka jing era. Senang ke jom pin ha bagi nang pedeng lagi por di banwan.